na no pay Badwam kase no ye de asie ebrana so yen sorry na yenko yenwuma ye sori kura da ti erade mfe nyina nkomra asumdue mu nya shenkani ahwe live on so Facebook da bonkrata no ha hunsema ekoso o mai online nso Adom online so ha ye bekenkan ni nyina nso e dia mawo me brother papa bi Hobna asante da ko ejina na so se be me mu achi me just afọ de se onimse o number papa ni gosu ni ba nya Kenya si number 1 ne number 2 ni abrantie ye nyina ye hye gosu afọ Franka na se under the able leadership of George Boachi, the original minister Papa B, you know, and the members of parliament, a potential president Eric Opoku, your wisdom port Collins Dauda, your era Bano, a Sutifi North, Miami Mrashibi Gweni, you know, no Asako Jinemu, a Dr. Benjamin, and so on. Your era will be a deputy minister, sports, also Temu Dindi, Inti, Yamami Frida Premper, so just a Bibia, a week kama. Well, we no, I am for kama. You call a half House of Chiefs, sir. Your president of free young for my henny. No, Muna, Kabum, Kofa Kukum, Kofa Mim, Kofa, a year, a draw bar, techre, fa a remu, Jedu. We make him and Kobe Diamu, number 1 and 2. Man can't obey Diamu, Migusu are making Alexi Bambuame, a Camanum. But they say, yeah, I change you for ye, I change my Magbabu. I change you him Papa B, you know, Munina Damasi, Hima who do ina Damunina must say the most ya cra afono. A slemo, Moncra ye namama or dosrum, Konya or Castrum, Konem Punchus, intimimbremu kama. Said if you have a can a brass say a day, small do I to the work at them, brave my own bro, but an idiot. Yamwa boy home, if they I want you here. I want you here. At the any brainy and hoya and tratoson in contumpuni nada and eba. It's important, baby. I don't know. Would the any animal a binim with your boy payo a quadrasha muma? A binim the oya the dean. Oh, sorry. No crapa and say, if you see no seeing Kenya hono or the house or dawa, no, sir, a blame nipa. Ubi ye dear no free says she'll be botum. Onim so no ani ye die kura no betim dia kɔ nanim ba ahokyere ni hia emu mia na emia besro sa bri kro na so no ye die ni nkoso ni mpuntuo so waba na numa ohwese obeba ba fam no ti mesre ena wiase na yom titru ye Ghana ha no nipa dodo na ese nipa din nipa dodo na etwa tro dididi nipa dodo na etwi nipa kɔ na chi dididi eya ho kire ehia ebinim so de adwene na nkasa ye bone dada eyesum ti buapayom no won sei nipa din sei nipa ahofama e de kire de pa aduane di aho kire ti ma o ma mi wi kura na o kokasa o ma mi ewu di sika aho kire no o papa nda hospital aho kire nti no ebe mo adi sa atro no amo akọ sika ade adidi edi se ya nkasa ya nhwe fa pem ni yi a ahokyere ni ntwatoso ni nkontompo ni dinseye ebe seye eni branso kra de na asem kra ahoye ade emmem kra saa su ni ban we nyina no se ewo manim bebre a ubo nso obia wanya ne ho kakra bi ne obia ni bre no obia obesiesie no kakra bi obia na fu ebu faso mfaso de ne ban na obia etan na obi akodi sikaduro o we de onye papa we crawl for the baba ko yira ye hu na chira kwa bi enyoma basa na retoto ye ho so because ye ho chiri ye ana hia so adokoro ye nti de ahoye a enya anibre ene nyoma ensem fata ba na efefe wo mining mesre ipuani bebie ni ho a adwo mesre woni a wo de wada na wo ho eye buka obi a wo kinkan obi a no wa kinkan ho kinkan obi etwa wo no wasemka kinkan ho de nguma bi wo se kinkan me nti wo de wo kinkan ho wada no ho kakre wo de obi a afia man kwa twa mu a o twa ka we de krono no wabo we ade si ni mana de kwa brother jo tro no wadi wo de na wo ye dia na wo ye and that's the problem the asama ye aka ye chikra no ye say
amanyo sema obi asi gina ye obi ampese obe compromise nti afia wo MPP na o man no NDC no ya yiri bawe ya atamfo even anuafo kwa we kran timi num su baako timi sre ya hwe yi a sa su na maka no ene amanyo sema amfaso ni so no ebe ma ya ko nyina ko wura dichi mu de bia me kam say I to say the Ghana no your Ghana ba ko bi hye ekire ho ba bi this ye say Ghana we nyina wi a na afia ko yi sa Ghana foforo na e di aba Ghana bia ni ba bia wa wo ya ban adwuma wa wo ya nkrankra adwuma obi wura adwuma mu na obo no homoden a adwuma na ye be ka tes na wa fi adwuma na ye oria kwasi chuma adwuma wa fa no bi bia bozo a de na ya o wo kwa ya ba adwuma me say se esi kompa bo pa juada kopem juada ese onyame se on tire nim kye nye adwuma nye wanya adwuma na wie no e ho na okọ calculate lotto numbers ho na okọ kinka bible ni Quran okọ adwuma 10 de bia me ka no upon 130 no asa complain say abaya wo so ana o man ni ma yedin eno adapa me se mala market omo dia wo mani pe ma me misu o dia chemi o dia chemi sa akasisem ya me topen me sia ko yidie ne pe no na me isi na me bie wala tirimu na me mani ko si no no jase ti o chichiri fa ho na oni ma wie fa se a process sam tese ashimia ma no pe mi da ina da so ashimi ya because what here it wa fa die we pa wa pa yo enye tese wo dwen ho a wonti ase enye ti me sre mo susu a modwuma ntini adaje kakra bi mudidi wo montene bia da meka aduane a ye di wo montene bia ye tono is very important any pom wo ye aduane very very important ye nuane mu bi kwa mo fa so mo ye aduane ma ye no ohu a wo se be fa aba ebi o mo ye no kura aba na nsuo ba ko ye be twitwi ne ma no mu de de nsuo ba ko no aba o ya no apro no asa de aba no de serve wani ye di na bro ya ni edi ehwo I don't know ya abasa mi wanya sa na obeye ofie na ya na me nwanwa no sese nipa bi wa adwen bi say abonti aduane say na wo say ye ayaya na fie nso how esa wonwe wunu a wo no wunu o ko yesi do nyonko se wo ho na se wo do hu na wo ma meduane fun adie esa wo no me no tese me yam na no do mo mind titie na me hia di ade breme se enwu ya ye di pa no se enwu no nsencheni e wo enwu no ni enwu no se ne kala I'm telling enwu ye di no na me say nkatie mpo nkatie hu ye mobo katie groundnut paste radi hu ye mobo kwabanane ahye no abetie ta ase sa enti je say wo be hu no pa be wie no na ye tenkon basa ni aye hoya fita enkati ebe ni just say adwen bone too much enso safo no so na 24/7 no kia sorry dem mo ya me de obebre o now see me ni apia stadium e ka na say o see ene kura de o hia won e kwa asori kura na me say hamia ba de kura kwa say o hia won na e kwa asori na o mo kura na hwe omi uchia wo mo kwa so apia ba bia obi amchia o si kwabana me ni obi tuwa baka se bia boni bia si me na me maye de otu mi nche bia na o sofu da bi onu kwa na no hu kura no ba ni kwa se che kasa because yes ye say yes yes ye bi tu na me na mo ye kwa de papa ba netie na re de koso katie me se nan katie nyen katie ntimi ni na ro kra ko ye bi ko nti bia shanama eni nyina ye fita na ka ba to carrot so wo be wie na edua na etue yesi ye ni vegetables ye nyese carrot nyina da ne dua ubu apei na ayi gina ho adai penifo umi enye careful umi ehwe hu yie na yare bebre ye yan na yakofa to ye hu so yare bebre nyame ani o my Ghana brokra o wani abro ba kokora bibie no aye ni bi ba ya dwen boni nti ne mani nyina bu aboye na nkofo abefa e na mo de ye ne ma no brain ye se asem nyina no iwa ye wo de ya no no ye wo bibia ye wo ni crazy ye no hwe nyoma hodo abi brem han se ebi mu ye de kusi ano ye wo
na so ya dwen boni nti e na ye nim de ye ntie no se me am ya de o Ghana ha ye nto because ye nim de ye wo mu Dabi ba de ma ne nkodi obi man so ne package de famra ye beto because ya say no ye nim de ye de ahyem nti ye nyi ni se o se ye yusu hwan ye na bro kwa ba ma menka we so and then crowd I don't know say ya hwan na wo se ne wo mo kase o se de yo share story be a year say a ja zongo 32 years girl so I want them pana say second you say well kuno flats because enti ase ma won montem en sadia na ekoso hwe posini na wono eku ne mpene e wo court kwamna ekosi zeg na me no me nhunu de wo se e de ne yenka relationship a wo mu enya ma de etwo ho utie ne ma me kasa no a wo mu nimo so ba na abufuo ba bi omontamu a ya ntwe Caesars a second like sa ne ma no mu didi agro relationship a man see the sacrifices I've made for him I cannot move away where you ba no mum na ye be manesa enti e twafa be me yo be ye enti parent no ye te wo abusua ye huru bibi se ya e wo se ye na yen separate omo but utie ma me na asema se so omo ka but odonti the ban ntimi film odo ben ya e se una oda mo chiri o na baba wa nso adwane okay so mo kuna moba mo mani na ho munye careful na mususu fo makoma na mo wura nyina ko se bibi mususu fo ada na do ho ko tuni paso obedu hwemo hwe odu hwemo so untumi nya hwe de obeya ne se ubedi awu afu be ye ne wanu ho ababa wa adwane me ye sure se wanu ne ho okay ya becho ya sa de picture kra beto chidi o mbeche no ba wakum nipa na betimi ada na wonyamu akura se mistakenly wu a ayi kama bi minim se ka na bo no da ho mi twam an ma wu se kama ba ku gina no ho am so a wo ye na yie chese abo akura wu a na sa wodo abo na hwese de etie na ye nipa mumie nye careful mumie nye very careful na nipa nya bo a wotimi akumu nipa mumie nye careful wate na de etie bia no na say yesi ye kunkuma na nke de enu ha o kanya me akuya dadaada bonni ahodo ayeye mumie nya careful so the Ebrema Hokwan Daily Graphic say store road works pose danger commuters motorists call for help where Nungwa junction mall road no the home for you no mo dia ba no say kwan na ye na ye jai no omunya ne mfutro ho 10 million Ghana card holders without tin and let's consolidate constitutional democracy speaker naka say Charles BCU dodges OSP there be and no come any D no also or western region afraid the what seems say Oba na on the OSP abedin komo Daily Guide leave Dumso to Mahama Nana teases the big one special prosecutor chases Charles BCU overseas gold excavators and cars and Opuni appeal hearing today cocoa prices up 15.2% cocoa akwa me percent and cabinet budin komo because energy center pa aba the Chronicle say Dumso is Mahama's record I am not interested in taking it from him Nana do danko Akufo-Addo naka say and Alan Kwadwo Kyeremanteng edru me so or say I will partner private sector to fund infrastructure Alan Kwadwo Kyeremanteng so na aka say and oba okay so almost we are true the better since small daughter the oboka tell me Adom catch say so papa bit my aduane you know oh papa on aduane no ti show so video naba selection okay why you cry hey and 6 the bed depends no e mu beda hokama so mba ba no anu yeah I have to be there now me say the member be so expert in terms of aduane no e dey see am saying na afei professor Ike wala sabeto asoja man no akini mamenka asa semedical wonom e na kwa ekuoda ahosepen so etem kama your interviews bi ansa na atena so pensi bum e dey no ye kwaba